thengelenye ilanga nje kudunyiswe enkonzweni kuyisonto nje siphakamise izandla sivale umoya oyingcwele uvakala ukuthi hey hayi izinto asizenzeli izithina enhlizweni yami makudunyiswa ngangiphakamise izandla ngikhalela ukuthi uNkulunkulu wami ngicela kube wena ongenzisa izinto zensindiso ngo92 ngaba nombono kwicala lensindiso ngaba nombono othi lombono kwaba ngathi ngesikileni ayibona isekile inezindlela eziwu4 yes ngilapha kaZulu ngoba nawo lesehlo esehla masehla sasisiva ukuthi khona into enkulu ezokwenzeka la ekhaya lento ayenzekanga ngeplane zami kona bese ivela ibonakala ukuthi ekugcineni kufanele kube khona ofayo phakathi kwami naye ngoba Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Umoya wokuthula elithizwi, umoya osipha amandla. Ubona sihamba nje silokho simuva kangaka kungenxa yakhe. Akusingakwazi kwethu akusingakuhlakanipha kwethu. Bese ngiphinde ngibingelela futhi abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Ngiyabonga nje ukuthi uyichoose le channel ungabusashintsha ke ungabusandawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu asinazo ezinye lezi zona ezimnandi ukudlula zonke indaba. Before nje ngiyeke ukuthi angiqale ngokubonga ngiyangithanda nje ukuthi nginibonge nonke ngokusubscribe abanye besaqhubeka besasubscribe siyabonga kakhulu ngiphinde ngibonge nangama comments enu enginokwafunda sometimes ngiresponde late and ngiyabonga nokuthi niyakunderstand lokho kodwa nje futhi mahle ama comments enu angifuni uqamba amanga ngibonge nabanye besazo like nje nakule video nangokuqhubeka nilokho ni like kuyasiza konke lokho kukhona ngisho nama channel members siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu anigcine ungajoyina nje ube i-channel member ulokho contribute kube ngazathi awuboni ukuthi ina lento contribute kuyona kanti ngali kufihlekile le ndaba ngelinye lamalanga ngiyangithanda nje usho kanjalo ngelinye ilanga uzoyi-understanda futhi uzobona ukuthi kanti into awuyenza inkulu kangakanani ngiphinde ke ngibonge khona nje abalokhu bedebe eqhamuka bavele baye ku bank account nani futhi ngiyanibonga kakhulu bengithi nje ngiqale ukudlulisa lawo mazwi kubalekile ukubonga namhlanje ke angedwa futhi nginomama la ukhona umama Zulu uzochaza yena uyena ozokhuluma igama ukuthi ubani ngakhula mina kuthi umuntu omdala ungambizi ngegama so uzozibiza yena ngegama asitshela ukuthi ubani unobufakazi asilethele bona ake sikwamkele mama siyabonga nje kakhulu isikhathi sakho uzozofika uthi nawe uyafuna ukuthi ubulethele ubufakazi ngoba uyakholwa ukuthi khona abazosizakala ngabo siyabonga siyakwamkela futhi hayi ngiyabonga nami ukuthi uNkulunkulu ukwazile ukungithwala ngize ngizofika khona lapha kule ndawo ngikhona ukuthi ngibe nobukhoni bokudlulisa lokho uNkulunkulu engibona ukuthi unesifiso sako kuba abantwana bakhe mabakwazi so ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngicela ukubingelela bonke abangcwele egameni lika Jesu Nkosi yethu ngibingelele ilizwe lonke engikholwa ukuthi lingifikelele ngilifikelele namhlanje manje kule ndawo so ngibingelela bonke abazothi bakwazi ukufikelela ukuthi bezwe lo mlayezo ngegama lenkosi yami uJesu ngibonga uNkulunkulu kakhulu akukho okuningi engingakukhuluma ukukona ukuthi nje mina igama lami uNondalelo Zulu ngomshado ngwaKwaZulu lapho ngizalwa khona ngizalwa kwaNgwadla eMithwaneni ngiyababingelela nalabo engazalelwa kubona emzimkhulu
ngithi namhlanje sizocela ukuthi ke nibeke indlebe yenu kumlayezo uNkulunkulu anginikeze wona ukuthi ngiwudlulisele kubantwana bakhe. Oh yes. Ngiyabonga kakhulu ukuthola lelithuba babushabangu lokuba ngize ngizofikelela kule ndawo. Ngibingelela bonke abangcwele egameni lika Jesu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga nathi futhi sakwamkela. Amen. Yebo. Angazi ukuthi sikubiza kanjani, sikubize ngomfundisi mhlambe umvangeli noma uyazi babushabangu mina ngiwumntwana nje kaNkuluNkulu. Oh yeah. Osetshenziswa engingathi ngiqaphela ukuthi uNkulunkulu uthathe isinqumo sokungisebenzisa. Mina ngiwumuntu obezikhonzela uNkulunkulu, okhonza uNkulunkulu ngenxa yokumthanda, ngenxa yokuthi nje konke engikubonayo kubalulekile angenzela kona. Oh yes. So ke nje igama elispecific lami hayi angilazi, uNkulunkulu wazi ukuthi ngiwubani kuyena. uNkulunkulu wazi bangiwubani kuyena. Hayi siyabonga. Uyo ngathi mhlawumbe ke eqinisweni masimfuna ukuthi makasazise ukuthi kahle kahle ngitshela abantu ukuthi ngiwubani. Yebo. Hayi uyena kuphela engithemba ukuthi mina uqobo mina nginalo igama engithi ngingathi ngiwubani. Yes. Hayi. Okay. So nje uNkulunkulu indlela angisebenzisa ngayo. Yebo. Yebo. Angikwazi ukuthi mina ngizisho ukuthi mina ngumprofeti kaBhangi, ngumvangeli kaBhangi, umshumayeli kaBhangi. Uyabona nje ezintweni lezi ezikhona. Yebo. Angizazi mina ukuthi ngimephi, kuphela ngenza nje lo msebenzi uNkulunkulu anginikeze wona ngoba ezinkonzweni mangifika ngiyodlulisa lo mlayezo. Yebo. Nabo bayafuna ukwazi ukuthi kusho ukuthi mama umprofeti, ngithi ayi mina ngeke ngize ngizibekele ubuprofetini ngoba nabaprofeti angiyazi ukuthi nabona baye baba abantu abanjani. Uyabona. Yes. Yini kuba ngizothi ngumprofeta kanti izinto zobuprofeta masezifunwa ngithi uthe umprofeta phela fanele une 1 2 3 so kibe anginayo mina ngazi ukukhonza uNkulunkulu. Hayi kulungile, siyabonga kakhulu. Akunankinga, ngizoyidedela wena ozositshela, ozosipha ubufakazi bakho, but ngiyakholwa ukuthi boqala lapha emuva lapha ngoba wonke umuntu akavelanga waqhamuka esesendisiwe. Amen. Wonke umuntu uqala Samuel emuva esakhula, wena ke nje ozosipha usidirect. Sengidedela kuwena ke. Ngiyabonga babushabanga. Yebo. Mina ngiwumama uZulu, ukuthi igama engithanda ukuthi ngibizwe ngalo nje ngumama uZulu. Oh yes. Kubantu abaningi nje. So mina ngumama uZulu. Ngikhule kanzima empilweni. Ngoba ngiyingane ekhaya yesine. Lapho ngizalwa khona. Ngiyingane yesine and ngiyingane yesine njena ngasala kubaba wami uma ene 7 month esiswini. Ekhulelwe mina. So ngivele ubaba esengasekho, ngivele uma enxibizila ngasho njalo. So ngiye ngakhula kanzima. Impilo yami benzima ke ngenxa yokuthi kuye kwathi nje emva kokushona kaBaba naba ngoba ngangakabi nangqondo ke mina ngisemncane. Emva kokushona kaBaba uma ingathi impilo azange ibenhle. Lapha ekhaya elikhulu. Azange ibenhle nje. Kwacaca ukuthi nje kudingakala ade abe wenza isinqumo sokuthi aye aphindele kubo. Yebo. Sayokhulela kwamakhulu ke. Ekhaya boma. Yebo. Ngalondlela enjalo azange impilo ibenhle ngendlela ukuthi abantwana baluzeka, sabaluza baba abantwana ababili.
yabona ngoba kwasekugula kwamani sigula sonke mina wathi uma ehamba njena wabengadluliselwe esibhedlela hawu saba ke esibhedlela abantwana ababenganga abantwana abathathu ababeke esibhedlela ngoba masizwa thina kuthiwa sadla poison njengoba nithelela ukudla endishini eyi1 neabantwana so ke sahlala ke lapho sathelelwa lokudla sonke thina sazidla lapha abaningi abantwana mina ngikhule inyama yesilwane esinamanqina u4 singasidli ngayidla inyama yaso sonke labo bantwana labo babenjalo zange sikwazi ukuyidla ngidle nje mina ngidle sengisindisiwe wow ngikhululwe nje uNkulunkulu ngakwazi ukuyidla ngakwazi ukuyihalela ngiyakwazi ukunuka kamnandi beyinkade nje ngigule ngumnuko nje wayo umnuko nje ungigulise ngihlanze ngivumbuke irash la emzimbeni so ke ngomsa kaNkulunkulu esengikwazi ukubona ngelihlo langoku sengikwazi ukuthi ngithi ngumusa kaNkulunkulu ngasaphila siyaqhubeka nempilo phezukwa lo poison ke esasithelelwe uwayiphepisana ngalokho hayi impilo yaqhubeka kanzima kanjalo nasesikoleni ngingenile esikoleni angizange ngiqede esikoleni ngenxa yokuthi hayi iyona impilo ubunzima baba ngathi bukhulu kakhulu ngoba kwathi ngonyaka kwakufanele makube ndiqhubeke high school ndandenza u7 standard 7 hayi kwacaca uba kunzima kakhulu ngaya ngonyaka okugcina engangiye ngawo ngiyokwenza u standard 7 ngipasile ngithi noba ngiyayeka esikoleni ngcono kuthiwe ngiyeka angipasanga manje ngoba ngipasile kungcono ngiye esikolweni yes ngaya hayi lo nyaka lo wangibonisa ukuthi hayi isikolo akuyiyona into efanele ukuthi ube ungakwazi ukuqhubeka kuyona ngobunzima bempilo ngoba ngoku zafasa kungabikho nento edliwayo endlini hayi ngathamba ngoba mina umuntu waye efisa isikolo kakhulu yebo hayi ngavuma ke manje ukuthi hayi cha ngiyayeka esikolweni kwabizwa ukuthi uyofuna umsebenzi hayi ngempela umsebenzi uma wami wayengawufunelanga mina ewufunele udade wethu engimlamayo omdala nakumi kwase kwafika lo mlayezo wokuthi udade wethu umzala uyitholile ispace so lapha esebenza khona esitolo ukuba angazisa umuntu manje mayethu uzisa umuntu ngithola ukuthi ufika umlayezo lona udade wethu ulele phansi kwembulwa kwembeswa uyagula hayi uma wathi angiyazi ke ngokulento and wena umncane yebo hayi wathi ngoba ngokuzaba ngathi besidlala ngayo umzala wenu ithi sihambeni ngihambe nawe ngiye nawe bakwale bekubona yebo wahamba nami udade uma wayofika kuloso stolo bafika banibheka bathi ke into abazoyenza bazonibeka ethilini into ezokwenza nje umama kangahambi akalale la eHarding edolobheni laseHarding alale kumzala anganishila kanti kusasa kuzabe kufanele kuba mangihambe ngehluliwe umsebenzi so makalale abone bazonitesta namhlanje abazondenza into eziningi into yakhona nje bazongibeka ethilini bangibonisa ukuthi ethilini kwenziwa kanje bese mangihlakaniphile ngizobabonisa khona lapha ukuthi ngihlakaniphile mangaba angihlakaniphanga ngizobonisa khona lapha abahle ahambe nami kusasa uma ngempela bangibeka ethilini ke hayi bayibeka bayenza banibeka ke ngaqhubeka ngasebenza angizange ngiye naselunchini bangivalela ngaphakathi ngoba kwakhona abantu ababezothengela umshado yeah hayi ngadilana nabo
hayi kwathi ngo4 kwazo checkwa yes bathi saqala ngo4 ukuchecka ithili yakho Yes. sibone ukuthi na ngoba kuyavalwa ngo5 oh hayi ngempela bayichecka mina ngangazi ukuthi uba ngaba ngishoda ngo3 cent yebo mina into engangiyazi Oh. ngizitshela ukuthi uba ngiyashoda ngishode ngo3 cent oh yebo uba ngaba lo 3 cent lo mshini yabo bayenze ukuthi mhlambi isenti kube yi100 rand kuzacaca ukuthi ke ngishode ngo300 makunjalo Yebo, uba ngaba bayirobhile bayenza ngendlela ngibaziphela Yes. bayenza ngendlela yabo ukuthi nje ithi mangaba ngishodise irandi lenze isenti lenze irand okanye ilenze 100 rand kuzocaca ukuthi na ilenza kanjani ayingempela ngoba ngiyakhumbula nokuphuma kwalo 3 cent ukuthi yaphuma kanjani oh ngangingena 2 cent ma 2 cent kunama 5 cent ka 35 cent ngayinikeza lo muntu lo oh kwasekushoda okay kucaca kuba ngizashota u3 cent so Hey. hayi ngempela wathi na isechecka wathi angeke nikholwe babe ngibiza ushoti Yeah. angeke nikholwe ukuthi ushoti engamalini bonke abantu ke istaff sibhekile sithi sizozwa emincilo umzala Yebo. ukuthi awuthi umalumekazi ehlupheka kangaka Nkosi yami hayi ngempela kwathi 3 cent yo kwachaywa izandla esitolo kwachaywa izandla kwathiwa nje hayi usebenze kahle hayi ke kwathiwa athi uNansika umfazi wathi umfazi walowo mlungu lo wathi bengingakuthembi ngempela bengixakekile ukuthi indoda yakhe kungani izifoste kangaka ngoba ngayikuyeka nje yakubona ukuthi umncane ndifune iclass usephansi u7 naye lo 7 awumenzanga hayi singaqhubeka kwaba ukuqashwa kwami emsebenzini wahamba umanga kusasa ke kwaphela inyanga ngahola ngamnikeza kwabangconyanyana kodwa kaca kuba nje impilo yayiva naseyiphansi kanjalo ayikakalungi nako nemali eyayisasiyihola ngaso sikhathi kwaku65 rand 65 rand ngenyanga yo kodwa ayisesenevelu ngaleso sikhathi lo yayisenevelu yona eqinisweni ngaphandle uba wena ke ungazikwazi ukubeka kahle izinto zakho kodwa nje yayizama ngaqhubeka ke nempilo ngaqhubeka nempilo kodwa ke kucaca ukuthi hayibo izinto into eyenzeka ukuthi kwabonakala uba kurofu lapha ekhaya udadewethu lo ogulayo nayisengcono kwabonakala uba abakhona ukuqondanisa izinto ngendlela eright yebo hayi ngabona ngaqhubeka mina ngibanikeze kube ngcono mangiye ngaya ngawobenzela igrocer kodwa ke ngofuthi mina itransport yami yokuyemsebenzini nerent yalapho ngihlala khona nokudla iyangishaya banzima so ngaqhubeka nempilo uNkulunkulu ke kodwa sengikwazi ukuthi uNkulunkulu ngoba ngalosi kathi ngangasindiswanga oh yes ngangasindiswanga nangiqhubha impilo nje injalo ngoba kahlehle into yayinkulu kakhulu mina ngangiwumuntu owesabayo nginovalo uvalo lolu lona olwalungenza izinto zonke uthola ukuthi loluvalo enginalo uvalo engathi lungigadile ngasho njalo izinto ngiyazisaba angikhulekanga empilweni nje nginokwesaba nempi ngiyayisaba akukho nto nje engathi ngifree kuyona yes hayi ngaqhubeka kepha ke kwafika isikhathi lapho ngathola ukuthi nami izidingo zami ziba phezulu sengiqala ukuhlakanipha izidingo zami ziba phezulu kulapho ngathola itrap uSathane wangena ngazithola nginengane ngazithola nginengane without umtchado yebo
manje nje ngaziblame empilweni ukuthi hawu kuza kanjani ukuthi ngingaboni ukuthi ngandisa inhlupheko ngalento engiyenzayo. Ngayibona nje ngathi mangizibuza kona ukuthi kona ngoba udadewethu omdala sathi nasifika kwamakhulu bakhula bavene bachatwa. Yebo. Noko impilo sinasebechatile ayizange ifane nakuqala. Nathi sakhona ukuya esikoleni sahamba ithe maye ukuzonansi kanjena sekuhubo ubuhlaza ukungakhona ukumanage izinto kahle ukuba ke ngikwazi ukuphumelela ngesikolweni nomcabango wabantu bakudala ke futhi awufani nabantu bangomanje ngoba uma wami waye umuntu othanda ukufuya. Oh yes. Wayethanda ukufuya so walinga ukuzama ukuthi imfuyo leyo alinga ukuyithengisa wathengisa inkomo eyi1. Yebo. Okwesibili makufanele ba hayi makayilwe kumayi kwacaca ubayi akasayiboni ifanele angene ngala ngasekuthengiseni. Inkomo asifanelanga ukuthi izithengiswe manje kuba ngaba nje kuyadlula siyahlupheka kanjalo mare zikhona njengoba nje niphume ndiyomsebenzini zazikhona kodwa sezingasandi ngendlela ebezikade zanda ngayo. Oh yes. Yiyo ke futhi enye into engibona ukuthi yenza ukuthi abe kube nzima ukuthi makathengise ngoba uyabona bazimile ngoku azandi. Yebo. Hayi ke manje ke ngathola ukuthi mina angikwazi ukuthi ngiphumelele manje mase ngibuyisa umqondo nguzisa la ekuthini njengoba senginjena kona into ebeyitheni ukuthi ngayiboni ngayiqaphela kulento iyandisa ukuhlupheka leyo kuba ngibe nengane. Yebo. Ngingashadile kona kuzathiwa ngiyibone kubani lento ngoba odadewethu bashadile. Yimina nodadewethu lo engimlamayo asikashadi. Yes. Kodwa ngokunako senginengane mina ngimncane futhi lo oselikhaya yena akanangane. Hayi yangidla yangiphatha kabi ngazithola ke ngithi hayi cha ithi ngaqhubeka nokusebenza kwacaca uba hayi njengoba ngiqashile la ngiqashe khona nengane ekhaya bayakhala futhi ukuthi akukho ukudla hayi sa decide ukuthi angithatha ingane igade uma wenzela uba okusala enganini akwazi naye ukuthi abone ukuthi uphila kanjani ngakho. Okusho ukuthi ubaba engane akavelwa ngababiko. Ubaba wengane wangiphika. Wangiphika wayiphika ingane. Wamangalelwa wasiwa kwaNkosi. Inkosi wamgweba ogwetshwa ngenxa yamadoda elali. Amadoda elali aye engibona mangigibele emotweni yakhe. Yebo. Bathi nje wena mfana kwaSikhosana udlala ngathi. Yes. Lengane lena. Siqhela ukukhwela emotweni yakho. Size sehle sonke kusale yona. Thina siyayazi ke wena nje ungayazi nje. Siyayazela emotweni yakho. Yebo. Hayi ke inkosi yamgweba ke. Kwathiwa ke ngeke ayovalelwa into ezokwenzeka uzokhululwa asiwe aye entweni ayoyisebenza imali yokuthi isigwebo lesanigwetshwe sona. Yes. Izinto mandithini icase endlela ehandlishwa ngayo enkosini emakhaya. Hayi ke ngempela ke kwenzeka kanjalo ke. So ke yena mayesho uthi ubaba wakhe umcindezela ukuthi makaniphike ngoba umoshe abantwana abaningi. So ngoku angeke abakhone la engaqala evuma kuzafuna bavume yonke le line. Eline la kuyena. So ngcono aphike ku yonke into utsho njalo ke.
kwacaca kuba yena ngokukhuluma kanjalo nami ufuna ukunisondeza ukuthi ngingamlahlela izandla ngazi ukuthi uphansi kwencindezelo manje incindezelo yakhe mina mangiyibheka ukuthi ucindezelo ubaba wakhe kanjalo mina ngilahla abazali bami kepha nami ngibamushila abazali bami ayingazitshela ukuthi hayi ngeke nami ngiwela ngakebazaleni bami uyisitha manje sami wena hayi ke ngempela ke waqhubeka ngazibonela ngathi mina ngizazibonela ukuthi uNkulunkulu ungibekaphi nangona ngaleso sikhathi ke ngangingakazi ukuthi uNkulunkulu uyena ozongichiza ozongisiza ekukhuliseni nganje kodwa ngizobona ukuthi ngithini ngale ngane ngempela ngayikhulisa ke ngane nginalento yokukhalaza ukuthi Nkosi yami into engiyenzile ibhlungu imbi ihlazo ngathi mangizitshela ukuthi kufanele ngikhulise lengane ngingashadi ngoba ekhaya siyamantombazana sodwa akekho umfana so mangingathi ngiyashada ngizothi lengane isale kubani ngoba siye sicabanga ukuthi ngcono isale kubhuti wakho ayibalele ebantwaneni bakho so ngathi mina hayi ngeke mina ngibe nengane ngeke ngibe ngishade ngoba ngizoyisa kuphi lengane ayinga decide ukuthi angishadi mina uthema efika ubaba uZulu empilweni yami engitshela ngokuthi ufuna ukungishada kithi mina angeke kulunge kimi ukuthi ngingashada ngoba nginengane lengane lena akukho lapho ngayishiya khona ubaba uZulu mina akekho ubhuti wami engingamshiyana lengane wathi hayi uyazi yini lengane lena masiyenze first born yethu asiyenze first born yethu sazi ukuthi nje masenza abantwana senzela phezulu kwakhe nje siyaqhubeka kithi mina maye kanjalo ke ingangcono kodwa kuba ngaba wena kukhona lapho unyakaziswa intanga zakho zikuthuka zithi uyini wena uze kumuntu ungesenengane in angeke uze ubhlungu wathi hayi mina kho umuntu ongangitshela ngempilo yami into engiyenzayo ifomna hayi ke ngathi hayi kulungile ke mina yiyo kuphela into kufanele uyazi iyo leyo yokuthi bengingafuni umshado bese ngidecide ngaziqeda ukuthi angizushada ngoba awungifaneli ngendlela ukuthi anginalapho ngizoshiya khona ingane kodwa ngalendlela osho ngayo akunankinga mangingenankinga wena hayi ngempela ngashada naye inengane wagcina isithembiso sakhe wasigcina sashaya kodwa inkinga yavela kuphi ke mase kuphilwa kuqhutshekwa ayikwavela enye into ngoba bengazange akangitshele ngiyibone yokungafuni lengane ayangikhathaza ke manje lento ukuthi hawu into engizoyithini manje ayiwabonisa ungayifuni manje lengane kwaze kwabe siya social workini social workers afike zamtshela ukuthi isinqumo uyeza ukuthi umama uthini umama uthi wayeshade nawe ngoba wawumukele lengane ukuba wawungayamukela ngalengane ngaba ukho lomshado kusho ukuthi lo mshado lona yena uyaphuma kuwona ke mangaba kanti kufunalwa makalahle lengane yebo manje ngathi ke wathi ke hayi ke makonjalo thina siyi social work sizomnika i-free divorce ukuthi aphume kulomshado ngaphandle kokubhadala lutho ngoba wayiveza lento yena uyaxakeka manje ukuthi sikufuneka ukuthi kuqalwe ekuqaleni manje ngoba phela ngayingazange angene kuyo yonke lento ayike kwathiwa hayi kulungile ke wathi yena hayi akanankinga yena nengane
akazi ukuthi mina ngingenwe yini mangingathi mangithi akafuni ingane ngithi awuyifuni ngazibeka izizathu ke ake bavisisa futhi nabo yebo ngoba ufuna ingane yoqala isikolo ekhaya KZN oh isishiye la eVelkom besisala nobani ekhaya ngithi ke ekhaya ke ngiyamchazela ngithi niyazi ukukhulisa ingane ngendlela engiyengacacelwa ikona kuyinkinga makuukuthi ingane uzoyithatha uyifake uyibeke emntwini ikhulele emntwini mase kukhona isikhathi esifikayo esimfoster ukuthi lengane mayibuye izohlala nawe iyeza lengane inomqondo wayo nje uphumele ekhuliswe ngendlela enye oh yebo izokunika inkinga yebo uzithole kufanele ukuthi ngoku yixoshe ungazi uzayiqosha uthi mayibheke ephi ngoba phela uziphendulela kuyona nayo iziphendulela ku ngento ongaba uvene wayigwema iseza wayithatha ingane wayibuilda wena ngokwakho wakhulisa wena yaba yilento wena oyifunayo yakhulela kuwena manje mayizafika seyindala seyingasenayo lonto uthi ayikwazi ukucinga ngalondlela uba kwathi uthi ayikwazi ukwenza izinto ngaleyondlela oyitshela ngayo izinto engabe wazitshala wena isencane so kathi mina ke ngeke kulunga ukuthi lengane iyokhulela ekhaya lengane ngifuna ikhulele phambi kwethu ngoba kunesikhathi lapho kuzoshona uma wami khona oyena okhona ekhaya ukushona kwakhe uma wami kuzobe kudingakala uba lengane nayo mayihambiye kuma wayo mina yebo seyisifoster ke manje ukuthi masizohlala nayo ifiki nomqondo omunye yebo ayisazi thina kuba sijabula makunjani so loyo nto leyo ngeke ke ngikwazi mina ukuthi ngiyijabulele into ukuthi lengane manje sokudingakala ngiyilahlela izandla ngoba yamna hayi ke ngempela wathi hayi akunankinga kwasahlukana sasuka ke lapho ke kwathiwa ke makunjalo ke nika lo mama alanda ingane ngaloso sikhathi wayengishayile ukuze akwazi ukuthi ingane le ayithathe ayithumele ekhaya oh eish sasiyilwa ngingafuni ukuthi ihambe washaya mina wakwazi ukuthi ihambe waye umuntu olula ke la isandleni sokushaya hayi ke ya sabuye wakhipha imali ke ngahamba ngayoyilanda ngabuya ngayifunela isikolo ngiyangena esikoleni yebo kodwa nje kwangabikho uguquko lokuthi uyena uyayithanda njengoba bethe uyayithanda yahlala nje lokho kuhlukumezeka okunjalo sahlala sihlukumezwa ke ubethi mayingishaya asihlanganise sonke nalezi ngane asishaye sonke endlini nje bekuyimpilo engimnandanga kwaze kwabeke kufikelele kuthini uyahamba emhlabeni ekuhambeni kwakhe ke emhlabeni kwaba into yayimangaza noba ubani ngoba kuzange kube yinto yokuthi siyoyibuza ngaphandle into yiyona lempi yenzeke endlini oh yebo phakathi kwami naye kwathi makwenzeka lo yompi thathwa wasiwa esibedlela kodwa wafika wahlala 9 days washona wayelimele wayengishaya ngiphetha amanzi abilayo ngiya ebathroom ngoba amanzi besingenawo amanzi ugesi bongakabi khona kule ndawo sithenga khona indlu so besiwabeka amanzi estofini segas ube so uyogeza manje ngithi ngiyosula inyawo ngamanzi ngebhodwe nje elincane ngoba wayelwa ngaloso sikhathi ngithi ukuzathule ithi ngivesane ngiyonansika amanzi ngiyothatha amanzi ngiye ebathroom ngoba uzosala nengane akuzathula ke ngithi kanti ngidlula lapha phambi kwakhe
mangidlula lapha kwakhe ngibamba umnyango wase bathroom ngiuthi awu walahla ngempama wathi awungizwanga bangithe phuma ulandele usibusiso lo ke sasixabana ngokuthi uyamxosha esemxosha ethi ke mangiphume ngimlandele yanami ngikhambe ngosibusiso manje inkinga mina ngaphendula ngathi kuyena ngiphethe lamanzi ke ngithi mina ngeke ungixoshe njengosibusiso angizanga la kwakho ngizocela umsebenzi ngizofuna umsebenzi njengomntwana lo kadadewethu oze ngoba ezocela indawo ukuhlala kancane efuna umsebenzi mangaba wena uthi mangiphume biza labantu awukuthema wongifaka la ekhaya wababiza wababekhona wababiza ibona okufanele ubabize bazongitshela ukuthi hayi ngempela phuma landela osibusiso yebo yo lelo gama lelo laveni lamrhiqa la lamvala besana wakhulula impama ayikhulula impama ke ngiyazi elandelayo inqindi eveni ngishaya ngive nguwe phansi yo ayike athi bangishaye ngempama ngive ngilahle lamanzi phansi mangwalahla lamanzi ngihlehla wabeza kum uza ngalo nqindi elandelayo wabeza kum mayeza kum weqa lelibhodwe lamanzi yebo lelibhodwe malifika phansi lithi digh amanzi akhuphuka akhuphuka amanzi amthela konke la washa into eyamosheka kakhulu inkaba yona ngoba bathi yenzani makufanele ba yena eve ukuthi lamanzi lawa ayashisa kufanele ukuthi aphume aphuthume usizo lokuqala ukuthi angathela lamanzi wabeke elandela mina efuna mina ukuthi azongishaya ngaleso sikhathi siyachibilika ze tiles phansi sichibilika lemanzi asechithekile yebo nama angishisa la ezinyaweni kodwa afika nokwesepholile la kumina sipice siphuma ke eminyango yebo hayi saphuma ingane zaphuma phansi kwemilenze yami endala yaseyiphumile ngoba ngesikhathi sixabana yavesana iyazi ukuthi indaba mayiqalile na kanjani izogqumela uma ngaba mina akwenzeki ukuthi azabuya ngishayela leyo nto leyo sikhulumelayo uyazi ukuthi uzoyisusa ngengane nje khona endlini lengane yami ngendala yave yaphuma yagijima yathi iyovalela izinkukhu ngangifiye inkukhu khona lapha eVelcom yathi angasuka athi nje ngalesikhathi inkukhu azikavalelwa afuna umntwana waphuma ayovala inkukhu athi ke ngoba ke uyeva umsindo omkhulu wema lapha phandle inusesa so usakile umsindo kanti lesikhathi ke sokuphushwana baphuma la lona waphuma nalomncane waphuma yebo bathathu baphuma uthena ngiphuma lo mdala wabe sevule esegijima sevula igate kuyabalekwa phela manje yebo sifuna ubaba uzosishaya saphuma manifika lo mncane wabejike ebhangi uthi mama ungaphumi ngithathe nami hayi ndamthatha ndambeka emqolo mangigijima bayagijima laba babini abadala lona nalo oyintombazane bagijima baye bathi mama nangu emva kwakho acaca uba ke ngithi ngiyagijima hayi ngibeleke nengane dufuza nje ngichanda ndibaleka nimendawonye nje kufanele uba ngimendawonye kodwa ke ngiyazama yebo hayi uthena ayibona ukuthi angithi futhi amehlo uthanda ukwenza izinto endlini zibe enkulu zibe ngaka bafika abantu sebekhuza nje manje uthanda akekho free ukugijima sesukele kahle njengoba kwabejika wathatha isikhiye akhipha isikhiye semoto wavula imoto waphuma ngemoto wasesukela ngemoto kwaba ukuthi uthena isaphume ndibona imoto uyayikhipha ejaldini usesukela ngathi kuzofuna sifuna indawo ezoba mnyama ngenyani safika lapha epassagini eyenziwe ngeslabs ngapha nangapha sangena lapho ngangena khona ngabaqoqa abantwana saqhuba lapho kumnyama ke ngoba kwakuyisikhathi ke ebusuku ngabo 8 kwakudlala khona le story sasidlala
iwele ityala lamawele kwakudlala ityala story ityala lamawele hayi ke uthenali saqhuba lapho ke sawabona ama light view azojika lapha phambi kwethu akasiboni ukuthi singene passage thena edlula nayijika nje imoto isitha saphuma gaqonqoza komnye umuzi ngithi mina sisinoxolo sicala nisivulele hayi ngempela wavula ubaba wakhona yini ngithi mina ubaba uZulu uyasijathi uqalile ubuZulu akaphethe isikhali lapha khona ngithi mina hayi isikhali esinjani athi isikhali nje into enjengebosibhamu ngithi hayi akanaso athi kumama khona ngene umama khona akhamanzi abandayo akhipha amanzi efrijini asithoba izinyawo le ndithi mina ziyachochoza lenyawo ngichiye nengane le ebeyiqabezelwe la amanzi lawo ngaloso sikhathi wasenza ngamanzi abandayo ubaba wakhona waphuma uyobheka mayibheka ke bathola ngekho umuntu endlini babuya ke babuya bathi ayakekho hayi mayethi ke naye ebuza ukuthi ngone nizokwenza njani ndithi mina ngizwa ngisaba ukuba ngingabuyela endlini ngicela ukuthi silale la ngempela ngalala la khona ekseni umama khona wathi yazi bengicabanga ngani mama uZulu ngicabanga ukuthi uyoreporta lento emaphoyiseni hayi ngempela ukwazi nokwazi ukuthi ubaba uZulu uphi ngoba phela ubusuku lobonke lo baba kalalanga emane yakhona endlini wafika endlini sokukhiwe igate ke ngoku kwesibili kungekho bantu kodwa kukhiwe igate wazibuza ukuthi ngokubani okhiwe igate hayi ke wangiboleka impahla lo mama ngahamba ngaye emaphoyiseni mangifika emaphoyiseni ngawayireporta lento bathi bona hayi mama awucabanga ukuthi angaba kulowo manzi othi bukade uphetha amanzi kube mhlambi lo manzi khona umonakalo wenzile ukuya esibhedlela ngithi mina ngiyayicabanga leyo nto kodwa ke ngoku ndiyesaba ukuya ngedwa hayi ke akhishwa amaphoyisa ke neven ngihambe nabo mangifika lapha ya abonesi bathi ulele ukhona esibhedlela ukhona ngiyabona ulele ebhedini ulele bathi ulele ngenxa yokuthi unenhlungu kakhulu kunzima basingamvusa ake nemlindi kancane sahlala kancane namaphoyisa amaphoyisa athi hayi ngeke sinomsebenzi omningi into ekhona nje hlala wena mama nabo sister abantu bakhona angikhumbula ikhona into engenzeka hlala azavuke baphuma bahamba ke amaphoyisa mase phumile hambile amaphoyisa o sister beza kum bangitshela ukuthi yazi mama indoda yakho ayilalanga ubuthongo iyala ukubonana nawe ayifuni ukukubona ngithi mina ngiyibonile yasi phela ngiyamazi umuntu ngiyamazi lo baba mayelelwe ubuthongo ukuthi uma ngendlela enjalo so ke ngibonile ukuthi lo muntu akalalanga kodwa ke ngoba nisho njalo angamukele leyo ndlela hayi bathi ke uyala ukubonana nawe ngithi mina inkinga ke namhlanje ilifu lami liphelele lusuku kufanele ngiye emsebenzini manje kufanele ngithole isikhiye ngithola igate ivaliwe phela manje okothina siphume sibaleka igate ivaliwe manje nje ngivaliwe njena akukho kunye ukuthi kufanele ngenze njani kufanele ngikwazi ukungena ngilungiselele ingane ngibese ngihamba ngilungiselele nokuya emsebenzini ngoba namhlanje late noba kanjani fanele ngingene emsebenzini hayi kabe sethi yena hayi ethi siyeke siyova athi gate athi isikhiya sikho kuyena akazinto ungena besikhiya okona ephuma ngemoto kithi ke mina bakithi ngithini ke manje babe sebethi bona hayi hamba uphinde emaphoyiseni ngempela ngaphinde emaphoyiseni ngafike ngabachazela ngidinga ukungena endlini kanje base bebuza ukuthi umshado ushadile inhlobo yomshado ngabatshela ukuthi hayi umshado esiushadile umshado wenhlanganyela
Yes. batshela kanjalo base bethi ke bona ke sikunika imvume nathi ukuthi hamba uyovula noba ngendlela enjani. Yebo. Ake ngempela angifika endlini ngacela next door wangivulela wangiphulela lesikhiye ngahamba ngaye supermarket ngayothenga isikhiye sitsha. Yes. Ngangena mangifika endlini ayakuvalwanga indlu ayivalwanga kuvalwe igate kuphela. Hayi ke ngaqhubeka ngalungisa ngahamba ngaye emsebenzini. Mangiphuma emsebenzini nangibuye emsebenzini ngaya emaphoyiseni. Yebo. Malunga nayo lento bathi ke emaphoyiseni hayi into ezokwenzeka kufanele ukuthi uhambe mawuye endlini kuzodingakala ukuthi uye uhamba namaphoyisa. Ngoba kuyabonakala engathi abantu laba ifamily le ngoba sokubonakala ukuthi abantu bebekhile abantu befamily labantu laba abafowabo laba abasezimayini baye bafonelwa baqoqana befonelwa wayenechomi yephoyisa. Yiyo le ichomi yephoyisa ewaya kuyona yafike yamsesibhedlela. Oh yes. Manje mase kwathiwa ya mayise mfaka esibhedlela kuyambiza bafowabo beza bafike bakhiya igate. Kuthiwa ke next door ithi babehlezi lapho ixesha elide into engange 3 hours. Hayi kwabonakala ukuthi nini babona bavakala sebephuma bekhiya egate bahamba. Hayi ke Oh yes. Kwaba yilokho kwempilo leyo eyabanjalo khona kodwa sengisindisiwe. Wawususindisiwe ke la. Ngasengisindisiwe ngasindiswa mina mangifika la eVelcom. Ngesikhathi ngifika eVelcom ngasindiswa mangisindiswa ngasindiswa ngithi ngoba ngithola ukuthi yena ngimthole sesindisiwe. Hawu uyena ubabuzulu mangifika ngegebhag ngizonantsiki ngizothenga market nendlu usesindisiwe yena. Ngimangalela lento ukuthi lo muntu ngifika lana bengigcine kuleza nyanga njena engasindiswanga manje sengifika seku professional osindiswe into ongazange uyibone. Ukusindiswa kwakhe kuyangidla ngoba manje mina ngithi lo muntu ungiphilisa kabuhlungu ngoba unegama athi ndumyedeni. Usho njalo uthi ngiyumyedeni. So mina ngithi hayi lo myedeni lento yokuthi ngumyedeni izongilahlekisela ngendoda. Kuzofunakala bangenza indlela yokuthi ngisindiswe. Izinqumo ezithathwa umina ke lezo. Ngithi akusodingakala uba ngibe ngiyisusele igama lokuthi umyedeni ngivele ngisindiswe. Hayi ke ngempela isonto esasikhonza kulo ke naye isonto lalithi inyanga mayiphelile livakashele kwelinye isonto. Lalivakashele kwelinye isonto kuthiwa isonto la kwaBabuhlotha Limasho. So lo sonto ngaya kulona thina kuqedwa ngoba ngoku inkinga yami angizwa nesisuthu andikushunyalwa isisuthu zonke izinto zenziwa ngesisuthu. Ngithi mina ayibo ngifuna ukusindiswa isonto maliphuma abesethi ithi ngikudibanisa wandidibanisa no mama uHlotha Limasho. Maye ndibanisa naye ngempela wangihola ngomthandazo ukwamukela uJesu. Mayeqeda wangibusisa wabesethi ke mangihambe ngisindisiwe. Ngilindele enhlizweni yami ngilindele ukuthi phela ngizotreatwa kahle ke manje ngoba ngisewuyena umyedeni. Mangifika masifika endlini hayi bo lo muntu kodwa akasangibiza imyedeni kodwa nje akukho lutho nje olushintshile. Hayi ngathi hayi ke ngaqhubeka. Hayi inhliziyo yami nobumina nje bavene baphuma ekuthini khona into enye engifanele indlela ukuthi ngiyithole kuyena eshintshile mhlawumbe ezoshintsha ngoba eqinisweni angiyiboni lensindiswa ayishoyo kuyena kodwa yena emavesini hayi yawacula and ushumayela noba ubani ngeke uhlukane naye ungavumelananga naye indlela alibeka ngayo izwi likaNkuluNkulu.
inkinga le kuphilo kunjena akukwazi ukuthi kubonakale kuyena ukwazi nje ngokulandela izwi likaNkulunkulu hayi ke ngathi mina hayi ngave ngasusa ingqondo yami kuyena ngaqhubeka ngensindiso ngoba ngangicomplaina noba kuyiwe esontweni ngithi mina abantu abasindisiwe baqoka kahle in athi ngithi la ekhaya akekho umuntu ozongigadela lendlu kufanele lendlu ivalwe ngesonto hayi ngahamba ke ngilowo ngiphelezela yena ngithe ngiyezwa nje kwakhona into eseyivuka la enhlizweni ephakamayo umlilo osowuchisa ngibona ingathi isonto lifika late isuku lesonto ngoba imithandazo yaphakathi neviki angikhoni kuya kuyona ngoba yena ungena ebusuku emini ukhona so manje ke ngikhona kufanele ngibe khona emini ngaqhubeka thengelinye ilanga nje kudunyiswe enkonzweni kuyisonto nje siphakamise izandla sivale umoya ingcwele uvakala ukuthi hey hayi izinto asizenzeli izithini enhlizweni yami makudunyiswa ngangiphakamise izandla ngikhalela ukuthi uNkulunkulu wami ngicela kube wena ongenzisa izinto zensindiso angidingi ukuthi ngenze izinto ngithi ngilinganisa ubani la inkonzo angifuni ukulinganisa umuntu ngifuna ukwenziswa wena izinto inhliziyo yami yayikhalela lokho nto ngiphakamise ngibheke phezulu phakamise izandla angizwa amaculo aculwayo at least awe siZulu makukhona ngoba wamixa iwona ke ngikwazi ukuconnecta kuwona lawa awesilungu nawesiZulu isisuthu lesi akukho kwanto engizwayo kodwa nje kuyona ihumming enginayo mangihamisha ngicula ukuthi indenza ngathi ngidibana noNkulunkulu mina ngizivela leyanto enhlangano ngiphakamisa izandla sidumisa angazange ukuthi ngangime kanjani babusha bami kwaba ngathi inyawo zami zihamba emoyeni ngaya phansi ngawa mangiwa phansi kwabaleka konke ke nengqondo ngezwa ivoice nje eyakhuluma izindlebeni zami eyayindabule uvalo ngendlela eyayingakhona yangidabula uvalo ngethuka ithi le voice thatha isinqumo kuyesakho thatha isinqumo kwesakho thatha isinqumo kwesakho kuthi ine echo hey mangiphaphama lapho ngithi ngivula ngiphansi ngiyadunyiswa abantu bonke baphakamise izandla ngiphansi ngithi kusathiwa ndazini ngensindiso zangiginqikele phansi nje ngithi ngiyaphakama ngespeed ngifuna ukuphakama besaphakamise izandla bevala amehlo njalo bedumisa ukuthi bangangiboni babe ngiwile ngithi tholba inansika ijoint lezi zikhathi azina balance akuna balance bengithi ngifuna ukuvuka ngespeed ngibaleke ngime ngenyawo ngifane nabo ngiphakamise izandla bathi makuthiwa amen liphela iculo ngibe sengiwofana nabo hayi angenzeki lonto kathi ngithi kwangakhona engaphinda phansi ngawa babe sebezi iashara sezikhona zafike bahamba zanihlalisa esitulweni zathi ungaphakami mawungakabi kahle ulinde uzube right kathi hayi ngiyabona izitulo zihlethiselwe lengiwele phansi leyo nto yangethusa vele ngethuswe yileli lizwi ngidabukile ngiyachachazela lapho ngikhona ngizithola kuphelile ukuba umina nje ngithola ukuthi ayibo uNkulunkulu angenza noba yini kanti ngami mayethanda angethuka ngiyathuthumela yaphuma inkonzo ke mase iphumile inkonzo ngifika ngitshela lo baba hey bengiwile ubonile hawu azethusa ngathi akangibonanga ayinkulwanga lenkonzo incane nje into nayenzeka ukuthi angiyibonanga bekulela cala
ubonile ngithi mina athi awu bowile ngithi mina bengiwile hey kungoku anikakabi right nisathuthumela ukwethuka nje ngidabule uvalo lwami nje ludabukile lapho lukhona yes mabe ngiwile lapha phansi ngizwe ivoice iyona leyo voice le beyihwexa ibuhlungu isithusa le voice ethe ngithatha isinqumo kwesami isho kathathu ngathi awu ayi akuphaka ukudla sidle hayi ngiphaka ukudla sidle asuke mangihlambe izitsha abe ephuma ngasho ukuthi uyapi kanti uphuma uya ku babu umfundisi ngibone sengena sehamba nomfundisi maye efika umfundi ebuza umfundisi ethi Mama uZulu ninjani yaphila hayi ngiphile aphe sethi Mama uZulu ngizwe ubaba uZulu ethi uthi ngesikhathi obuwile khona okungazi okuye kwakuzwa kuye kwenzekana kuziqalele phansi ngimtsheleke ukuthi ayike ngawa angazi bengime kanjani afika emangiwa phansi ngezwe ivoice nje yes athi yena ngesikhathi wawusindiswa kanti kwenzekani ngithi mina hayi uba umama Mhlohla manje wangihola ngomthandazo nje mayeqeda ukungihola ngomthandazo wangibusisa yes wabe sethi ke ngisindisiwe yebo hayi masiqhubekeni isithandazweni uNkulunkulu uzophinda akhuluma ukuthi bokwenzekani yes ngoba nami angikwazi ukuthi ngithi ngisathi kanye bokufuna bokwenzekani hayi ngempela saqhubeka nginalo kwesaba utheke mayeqeda ngalo losuku ngesonto angithi uyangena late 7:30 uyaphuma mayeqeda ukuphuma nje ngivala eminyango ngabe ngiye ekamereni ngifike ngivale impendulo nginayo njengoba ngifuna mina bona bangitshele mangithi mina ngazi ukuthi kwenzeke ukuthi yini lena echokwa kodwa impendulo ikhona eyathi kum ewevele phela wena ubungamukelanga insindiso ngeplani yokuthi ufuna uJesu umukele insindiso wena ngoba useve umshado wakho manje impendulo nginayo nje lo mpendulo nginayo thena ngivala eminyango ngathi Nkosi ngicela uxolo uNkulunkulu wami ngicela uxolo ngathi cela uxolo uNkulunkulu ngathi kusuka manje ngenza isinqumo kwesami and ngicela ukuthi uhambe nami kulendlela yebo ngicela uhambe nami kulendlela yokukholwa uxolo ngicela ukuthi nje ukuba ngizenzele izinto obekufanele kuthiwa zenziwa wena ngizenziwe mina yes ngazinikela lapho ngingodwa endlini ngicela uxolo uNkulunkulu ngathi wabaqedile Ake ngokulapho ngaphuma khona ekuthini kukhona into ubaba uZulu ubeshumayela ivangeli yes engifundisa engenzela ipractical zazo ubeka ngishaya mayeqeda ukungishaya abuyisa iBhayibheli athi izulu kaNkulunkulu lithi owakwini mayengaba wenze imposo ufanele ukuthi ucela uxolo kuyena akuxolele so ngicela ungixolele yo uthola ukuthi nje uyayenza lento athi mangaba ke ufuna ukuya ezulwini ufanele ukuthi ungixolele kodwa mangaba ufuna ukuya ezulwini kulungile unganganixoleli kodwa mina ngilicelela uxolo kwena uthola ba yinto ayenza ngeforced ngifanele ukuthi ngithi ke kuyena mina yazi wena ngikuxolela usaqala ungishaya ngibe sengikuxolele ngoba ngiyakuqaphela ukuthi awuyazi into oyenzayo oh yes awuyazi into oyenzayo ngoba awunayo imvume ethi wena ngoba uwenza kanjena ufanele ukuthi ke ungenze kanjena ngoba yonke into akukho lapho ukuthi wakhona wena mangaba ngiyenze imposo ngishaye la eBhayibhelini akukho kodwa uyakwenza lokho and nalemposo engivene ngingayiboni angathi nginikezele lo glass lapho mawungathi uthi
okay iphakame mawusaphakama awusezuphakama uyothatha la glass uzawela ngala sekushaya ish habi kuhlobo kunini ngikutshelile ukuthi isisa le glass izinto ezinjalo into simple nje ish and into engenza ngive ubuhlungu ukuthi ngimdala yo angiyona ingane lapho kuthi ngisha nje ngifundisa ukuthi ibosheshe hayi ngayiphila impilo yo enjalo endodeni yami yazi yahlukana nami ngalondlela yokuthi sithola ukuthi siyabantu abaxabanayo kuvele lo ngozi leyo enjalo umshado wami waba into eyaba umhlolo empilweni yami angizange ngike ngikhumbula ukuthi ngishada nje ngiyongena ezintweni ezinje ngizobuya emajele ngizobuya ngoba ngangene ejele kodwa hayi ngendlela yokuthi ngigwetshwa ngaye yona nase isetshenzwa ya kwathiwa nje mayibhekwa itholakala ukuthi ube umuntu obekhohlakele sekutholakala masebe esearcha kahle ubekhohlakele ngoba bokufanele bakuthiwa uthena ivelula yilongozi waphuthuma ukusiza ngoba kukwakhe lana akalimalelanga estradeni ulimelele kwakhe indlela zonke zokuthi azisize zazikhona so inkohlakalo ngoba okufanele ayeke lokulandelela mina ukuthi ufuna ukuziphindisela yaba into enjalo ke kwanake ngakhonjwa ngomunwe ke ukuthi ke sizokunika isikhathi singaka singakuboni la ngaphakathi kwecourt ungabekwa ungekho cala oquswa ngalo yes kwaba yilokho nje kunjalo yaba impilo iyaqhubeka and iqhubeka nje impilo njengoba ngisindisiwe mina uNkulunkulu emva kokuba sindise emva kokuba ndi serious ngaye ke ngokwemva kokuba ngenda wacela uxolo ndacela uxolo kuNkulunkulu yebo ngathola ukuthi beku92 ngalokho ngaloso sikhathi ngiphethe ngibeleka lo mntwana lona yebo ena 1 year 2 year ngoba uvele ngo91 yena yebo ngo92 ngaba nombono kwicala lensindiso ngaba nombono othi lo mbono kwaba ngathi ngesekileni ayibona isekile inezindlela eziwu4 yes ngilapha phakathi esekileni kuvela ivoice ethi na indlela okufanele uhambe ngayo mangiyibheka le ndlela le ihlathi ngapha indlela phakathi kumnyama kuyanetha kunomoya ngibeleke lo mfana wami yebo kuthiwa ke iyona indlela ufanele uhambe ngayo ngithi mina awu kumnyama konje futhi mina ngiyesaba akuyimvula yanetha kuyaduma kuyinto yonke nje la ngizohamba kanjani ngingedwa yebo athi ke lo voice yathi ayikho kenye into esizokutshela yona yiyo le ndlela ufanele uhambe ngayo yaba liphelile hey Nkosi yami ngiqalaze mangiqalaza ngibone kuleli cala elingapha la ngibheke ngakhona ngoba indlela nandi ngala ngasemva kwami yebo ngibone umuntu obaba egqoka impahla ezimhlophe ngithi mina nangu umuntu obaba hayi noba kanjani ke lo uyena ozongiphelezela kule ndlela ngisho njalo yebo wathi na isondela nje ngibe sengizitshela ngithi mayeza ngithi ukuba ngaba ngenzeka le ukuthi angiphelezele hey ngithi ngizozilahla lapha phansi ngikhale umuntu nje uzongizwela ubuhlungu yebo ngaplan useseza lapha ngathi uzongizwela ubuhlungu ngempela ke weza mayifika la angase ngimhlangabeze ngasawubona baba ninjani ayaphila ubaba ngithi baba nginenkinga lana kufanele ngihambe ngale ndlela and manje kumnyama imvula yanetha ngibeleke ingane
kunehlathi futhi nakule ndawo engizohamba kuyona and kufanelekile ngihambe muthi noba kanjani ayikho indlela yokuba ngingahambi kuyona bengicela abandla ukuthi ungiphelezele yebo athi lo baba hayi ngeke nilunge ukuphelezela ngithi mangisadonsa umoya njengaziqedo za izinqumo zami ukuthi ngithe ngizokhala kakhulu ngizilahle lapha phambi kwakhe yebo ngithi mangidonsa umoya ngithi athi yena mar akubophe kahle lengane oyibelekile ngive ngespeed qhaqhele le thawula ngikhwenxele ingane kahle ngifase ngiqinishe phinde ngiyiqinise la izandla bese ngithi ke sengiqedile ke baba yebo athi yena okay ezasondele uphethe umkhonto umkhonto angithi uyangizwisa mangithi umkhonto yebo umkhonto lo nje wesizulu amazulu ahlaba inkomo ngawo yebo lo mkhonto ucwejise ngapha nangapha umkhonto ngapha nangapha futhi aze nawo athi yenza izandla zakho kanje ake ngempela ngize nabisi izandla ngikhongoze kanje yebo mayeqeda ukungenza kanjena abese beka lo mkhonto abese lesandla lesi asivele ngaphezulu kusho uzobamba kanje ngiyubambe kanje yebo abese thi yena uyabona ke lo mkhonto lo engikunika wona ungahlaba umuntu kanje okay ungahlaba umuntu kanje ubambe nje kanje ngithi mina athi ya uyangizwa mama ngithi mina yebo baba ngiyezwa athi ya hamba ke indlela endingayo ngathi ngikhashwa uyena ngijabulile lana ungathi unginike into enkulu yebo yo ngathi ngihamba ngibona kahle ukuthi akukho lutho oluzongiphazamisa manje unginike lo uthi nje umuntu ungitshele kanjalo wathi ungalinga uhlabe umuntu kanjena kanje umuntu oathekayo okuhlaselayo uzozihlaba yena wena ubambi nje kanje uzozihlaba yena yes hayi ngempela ngikuthathe hayi yonke lento ayikhulumayo nginele yona ngiyayikholelwa yebo ngihambe awu sihlukane naye ngisahamba nje ngibese ngiphaphama yes usaphila kubaba ngaleso sikhathi yebo kufika ngangisanda ukusindiswa nje kungena iminyaka engaka ngoba ngasindiswa ngo91 ngathola lengane yebo ngo92 bengisayibelekile kufika ke leliphupho elithi ke nje ke umuntu okuhlaselayo uzozihlaba yena ngahamba ngavuka ekseni ngamtshela ubaba ngiphe iphupho nje ngoba before ngithola lo phupho njalo kwase kunezinto eziningi inkonzo ngiyiboni nje ngibije ngitubone wonke amanyala enziwa abantu ngaze ngaziblame ngathi mina hayi ngeke umuntu onamadimoni umlo wena ngoba uboni ngibona izinto and lezi zinto ezimbi angazi zingakha kuphi ngizithola nje kuzinto ezinya into engangiyenza nganje ngiyathandaza ngivele ngathandaza thandazela zona lezi zinto ukuthi nje izinto ezinjena nje mazingenzeki mangaba ngenyani ziyenzeka enkonzweni ngibona yonke nje into ngibizibona izinto nje zibe ngathi zike TV emehlweni nami labantu engikhonza nabo ngibabona kodwa ngangaze ngiyikhulume leyo nto leyo nayo ukuthi nje kunjani bubi babantu abazalwane enkonzweni azange nobaba uZulu washona phansi komhlaba azange ngiyikhulume ngoba ngayibiza ngokuthi amadimoni lento anginobona abantu abaphezulu kangaba ababonakalayo ngensindiso ukuthi bayapi mina ngubani ngingaze ngithi ngibona lonto inyani akusonyana amadimoni angiphethe nje kwaba yinto enjalo ngendlela ukuthi namanje umuntu oyongimamela uzazibuza ukuthi into yayenzeka nini leyo kulabe sasinabo esikhonza nabo ngoba azange ngeke ngiyithi ngiyaqala nje namhlanje ukuyikhuluma ukuthi
Yo, kwakunezinto engangizibona njengoba sirecorda nje. Wow. ngangaze nje ngiyikhwehlele emntwini Ehhe. into engavuka ngayisho eyayilandela yile yokuthi lo mbono ngitshela ubaba uZulu ke ukuthi Yebo. ngiphuphe kanje kanje hayi wanje azange kube into ayithathele engqondweni leyo futhi ke nami azange ngiyibone bubi Yes. bobungako nanokuthi kuthiwa ngenzeni ke makuthiwa ke ngoke hamba ke ngoba ngangifuna ukubona lapho kuthiwa ngiye khona mina Oh. ukuthi lapho mase ngifikile ngizofika aphi Yes. ngaphapha manje mangiqala ngena endleleni hayi ke ngaqhubeka nensindiso ngizibona ke izinto ke ezizenzaka ezi-attack ikhaya lami ngithandaze zenzeni into enjalo njena ngaqhubeka naye ubaba uZulu ngoba nawo lesehlo esehla masehla sasisiva ukuthi khona into enkulu ezokwenzeka la ekhaya nalezo zingane ngithi imoto le yamaphoyisa ethi wi kaphe ambulance yayisidabula uvalo sonke ngangibona ukuthi angethuki ngedwa ngethuka nalezi ngane sichilizana kwinyango siyobheka ukuthi na kwenzekani. Yebo. Mangaba bebephandle yabona baza nabe ngibona ngizijela phandle ngiya phandle bathi hayi ekababa imoto iqeda ukuya ngapha ya lento ekhalayo lena iambulance iyalena isign yayikho bangitshele hayi ke ngehlizwe mina ngaze ngathi mangizimamela ngathi ingaboba lo baba uzokuvelelwa ingozi uzophethuka nemoto kapha kuzokwenzekani. Oh yeah. Ngoba sengiyayibona manje indlela eyenzeka ngayo nalabantwana bayayizwa lento ukuthi kathi khona ubunzima buzokwehlika bathe besuka ke hayi saqhubeka kanti kuzovela lento. Yes. Kuzovela lesimanga esenzeka ke sehla kwaba ukuthi siluza ubaba asibuzi umuntu siyazi ukuthi simluze kanjani ngoba nase court kwabuza ukuthi mama yayingekho enye indlela wawungalahla lamanzi ngayo mhlawumbe ukuthi angasilimaza ubaba. Iqiniso ngatsho ngathi mina beyikhona bengwalahla lapha mkwethu ukuthi angezi yena ngoba uyawabona phela angezi kuma azongiphinda ngenqindi kanti khona kunjalo yena uzogxabalaza kuwona amanzi amanzi ngantaza jumpa amthele so ke kwathiwa okay yaba ukuthi ke nje yaphela icase ngaleyo ndlela ke bathi hayi ke banikeze ukuthi ngingatholakali la for isikhathi esingaka hayi ke kwaba ukuthi kuphelile leyo nto yayenzeka ngo99. Oh yeah. Ngo99 hayi mina ngizange ngimyeke uNkulunkulu khona kunjalo. Yes. Angilokhu usuka ngabona uNkulunkulu ukuthi ewe kona ngangibuza isikhalo engangesikhala ngesikhathi ngithola umlayezo okushona kwababuza ngithi kungoba Nkosi yami kwenzeka lento kumina ngoba yona into yokuthi nini noba kunini ngizothola uzoba gabikho omnye phakathi kwethu into engiyaziyo lo ichazwa na izwi likaNkulunkulu kodwa angilindelanga ukuthi kuvene kwenzeke nje ngalendlela kodwa ke ngoko sokwenzekile. Yeah. Ayikho enye into isikhalo sami sasigoba kwenzeka kanjena. Yangisuhla ke uyayazi into yasemhlabeni yangihlupha ngesikhathi sengihamba icase ke manje lokho lihlehle sicala lenzwani ngangikhala ezindleleni ngikhale ngibuya ngikhale ngike ngivalelwe abantwana bebethengize edrobheni nje kuphela bengazi ukuthi akasezubuya umama uvalelwe uza kuphuma Monday. Izinto ezinjengalezo nje kodwa ke uNkulunkulu ngabe ngibuza ngithi uNkulunkulu kungoba yini lo ufuna ukungifundisa yini ungibonisa yona ungilungisa kweyiphindawo hayi kwacacuba nje isikhalo nje leso. Yebo. Qhubeka nefamily
yagcina mhla izomthatha ngoba azange ngale naye yathi iyamthatha iyomncwabela emakhaya kepha yena wayethe mhlana sasivumelana mina naye Yebo. uzokwazi ukuthi makwenza ngoba tshona qala Yebo. ngingenzi inkani Okay. ubaba wakhe uyazi ukuthi ubaba wakhe akusomuntu owamukela izinto lo muzi nje akawubali kuumuzi ongathi uphumele kuwona uhambo ongcwatsho nabenithana befoster benithatha bemthatha Yebo. baze aze mina ngingenzi inkani Oh. ngibavumele bathatha kodwa uthatha ingane zami ubuyele ngapha Oh, ecaleni yes. Yebo. nazo ngempela senza njalo baya bomncwaba Yebo. le ezingolweni thina sabe singapha ekhaya emzimkhulu Anzange niye nje azange siye emncwabeni naningavumelekile. into eyinzima ukuthi kwavakala ukuthi babe nenkulumo zokuthi bafuna ukuziphindiselela Oh. so manje ekhaya bathi nabethi bafuna ukuya kwafuna bafanele uba ngaba bavumelana abike enkosini inkosi ikhipha abantu abazohamba baye nathi bexhobile and manje masicabanga ukuthi mabe gabona ukuthi sixhobile size emncwabeni nje sixhobile izovuka impi noba kanjani and ngeke kwenzeke ukuba bangasiboni Yebo. basixhobile kwayinkinga kwathiwa hayi kungcono kuyiwe emaphoyiseni kube amaphoyisa azosithatha nengane siye emncwabeni hayi kwacaca uba akunto elula engenzeka ngespeed ngoba phela fanele ukuthi kwenzeke lonto ngoba nami ngave ngawuvala umzi ngabuya ngaye ekhaya ngalezo nsuku lezo zomncwabo Oh yeah. bayike ngempela kwaqhubeka wancwatshwa ke bamncwaba bona ngapho thina sabe sisekhaya masiqeda mina ngabuya ngashingani ziqhubeka nesikole bengazicelela isikolo la ngasifunela isikolo ngathi leya situation lapha eVelcom isadinga mina ndodwa ngoba icala lesaqhubeka nabantu bakwaZulu bavakala beyabantu abafuna ukuziphindiselela angifuni ingane zithinteke funa mama ngaba kuyenzeka kube umina owehlelwa ilento ngoba yenzeke kimi Yeah. hayi ngempela ngabuya ngezemsebenzini kwaba right hayi ngaqhubeka lo ngithi uNkulunkulu ngibambelele kuyena Yebo. ngensindiso yami khona injalo wazi wathi umfundisi emva koba kudluliwe baniqoqana abafundisi enkonzweni ngangikuyona Yebo. bangitshela ukuthi mama uZulu sikhuluma ngomuntu ongekho la ubaba uZulu akekho ukuthi akuwena ombulele akuyinto kufanele siyamukele leyo wena ufanele ukuvuma kithi ngiyavuma ukuthi ngempela indoda yami ayikho nje kungenxa yami Hawu. Basho kanjalo. hayi umina oshoyo Oh okay. bathi bona ubaba uZulu akekho so ke mina ngithi mina angali mina ukuthi ubaba uZulu akekho ubaba uZulu akekho ngempela kungenxa yami ngoba uba wayengazange sifikelele ekuthini angishaye ngaleyo ndlela ngaba uyaphila Yebo. hayi ke bathi kuzodingakala ukuthi wenze umthandazo wokusukula uvume usukuluke ke uvume izono uphenduke hayi ngempela ngenza futhi hayi ngokuthi ibona bangitshela ngiyazizwa ukuthi Nkosi yami ngidinga lento eyenzekile empilweni yami uxolele mina engisaphila ngixolele mina ngiphinde ngikukhonze ngeqiniso ungabi kude nami mangikhonza ngoba into engiyifuna ngifuna uhambisane nami ngicela lokho ukuhambisana nami ungangilahleli izandla ngenxa yokuba ngehlelo yilesesehlo lento ayenzekanga ngeplane zami kona bese ivela ibonakala ukuthi ekugcineni kufanele kube khona ofayo phakathi kwami naye ngoba hayi nokuthi phakathi kwami naye kahlehle yayi ukuthi kufanele ngiyife mina cha ngoba ngokuyavene yabhideka kanje yajintsheka ngendlela engazange ngiyazi ukuthi mase yitshintsheka ngalolu hlobo ukuthi
kuthi kulindele ngisho makhelwane obani babelindele ukuthi bazangavuka sokunuka ivumba ukubola kwami endlini engibulele kudala wangibeka la ngendlela ebesiphilisana ngayo. Yebo. Kodwa kwavene kwajijeka nje izinto zajika kwaba uyena ongekho kwaba umina okhalela yena ngendlela babu Shabangu engangi kholelwa kuyena umyeni wami ngakhona wathi uba ngangabikho kwaba ngathi ngijajile nginje. Yebo. Kwangathi angeke ngikwazi ukuphila ngiyubani ke manje ngoba yikho into engiyaziyo mina bengizazi izinto ngenxa yakhe. Yebo. Nani ebengiyenza even nokuthandaza. Yebo. Akekho umuntu othandaza njengalwa baba. Sizophinde ngokusikwazi kanjani sazini la endlini nje basisele nje. Nje kwaba ngathi ngijajile ngihambaze. Ngathi hayi impilo engiyiphilayo manje iyahlukile. Kodwa uNkulunkulu ngaqhubeka nayo. Ngaqhubeka. Mina bengazi ukuthi kuzathi njengoba washiya ngo1999. Yebo. 2020 okay bengizibona izinto ke kusuka 99 kuze kuzothi 2020 bengibona ezipersonal ezami ukuthi angilungise la angiyele angenze nje la ekholweni. Yebo. Beyingaphelanga into ukuthi ngembulelwe izinto. Yebo. Kodwa 2020 lento kuthiwa yini mabeyibiza iCovid leyo ngesikhathi kuvalwa ke. Wavalwa thema kuvulwa ngoSeptember. Yebo. Yaba ukuthi ngimbulelwa lomlayezo kodwa not lo ngiwuzele namhlanje. Kwaba nomlayezo angembulela wona uNkulunkulu. Yebo. Kwaba ngathi abantu abaningi sihleli ku open space. Yes.